Hello, every good evening. Welcome to MANUNG the Mampunang Putara Mungshake. Chahi home, the crisis between the two communities. Aduna masi ethnic crisis as well as masi proxy war ni a very big conspiracy. Irang se hawalak buragi hauna hana palam balenga ki masi leader oemba Sri Ningthoukhongjam biren hana ki ex-chief minister na so yamna kai hana kanna Irang se lotion na bagi damang kanna honan bagi wafam lai tawadabu lai bakti bade Irang se lotion mangam dana Manipur da president rule lakhibni. Aduna president rule chahi ma mapung pharak kadaba matam numit khani khakdang ngai matung da naun amuk sarkar sema Manipur ki Chief Minister Sri Yumnam Premananda February ki tarik Mari dagi Manipur ki Chief Minister oirga lakuni aduna hajik tha ani mapung pharak kadaruba sigi marak sida Manipur ki Chief Minister ne kari karamba responsible oiba laiba kanglup ki oiba Irang sa kari area kari karamba makhal ki focus tawr matung Irang se lotion nabagi damuk kari policy silagi haiba wakhang sini hajik lai wafam se aduna matam tuda Manipur ki hana ki Chief Minister oiba Sri Ningthoukhongjam biren mazi matik sadre masi laibak mayam na pandre Lotion ba haitre habi tongan allegation mayam khak laige aduna masigi allegation mayam ki matungda mahak masamak na Manipur gi governor gi manak chala matungda resign taw gi wafam laire aduna resign taw matungda laibak mayam prajana yam ka hene expect tor masi Manipur gi anoba lengak lakani Manipur gi anoba sarkar mu lagani Manipur gi anoba lengak lakpo matamda Manipur gi anoba leader oigedaba Manipur gi chief minister sina Manipur gi hajik laiba Kanglup ki Irang si sungsoi dan lotion gini hai bagi thaja basini aduna mamang dagi hana peace initiation process se makan gi masi gi trial me am kok taw kare tongan sigi KUKI-ZO community ga Manipur lenga ka phamina ba lenga masem yana da ba KUKI-ZO community gi lenga ki leader amadi koi maitai gi leader sing even naga gi leader sing yaw ga phamina gi wafam lai kare aduna Manipur gi maitai CSO me am ga phamina gi wafam lai tawro Irang sigi masigi prolonged situation am khak talak pa du Irang si settlement tarok tabagi adugi achoba maram ama khakchi hojik laingak na masigi chapchaba maram piba ngamdana leiri aduna hojik yamna anobo development ama khakta Manipur gi anobo chief minister Sri Khemchan oirmodungda KUKI-ZO council ga Guwahati da ngarang se pung amaga minute nifu ga manga chupna phaminarga wari sanakibe wafam laire laiba hajiki laiba tension singi matangda tawadabu Irang si lotion bagi oiba masigi chapchaba yamna concrete oiba decision ama lobu ngamdabagi achobo wahang malai kari maram gi damakta Irang si chahi ahum pharak kadaro phawsida anobo Manipur gi chief minister ma lae laiba khoi gi kanglup ani si yasanabagi damakta anobo laingak sida kari karam responsible oiba area da masidai asoiba awat palai bagi ngarang oiba mifam sida masigi concrete decision lo ngamdri no haibo hangsine aduna Manipur gi chief minister gi magai de gi hojik oiba khoi gi Irang si yamna ka hena loishanawi namuda akan steps sing sangjali haibi wafam lai on the another side hajik lai KUKI-ZO council gi magai de hajik makhoi gi separate administration si until and unless political hajik gi lai masigi situation amadi politically masi yasanaba poroktribe makhoi gi khongkhom handoi haiba wafam lai aduna hana laiba buffer zone phawa buffer zone still thamnaba gi wafam lai aduna hajik laiba collapse adumba kanglup ani gi marakta laiba lan sigi wari sanana bagi damukta Manipur chief minister lawriba role se da talks collapse tawagi maram je karino masi temporary collapse am khak oigedoribra natragana masi akhoi ge peace process the achowa breakdown am oirabra haiba wahang chini so today we have talks collapse Chief Minister versus KUKI-ZO. So I welcome the Khuraijam Athouba, working president, International Peace and Social Advancement IPSA. That way, very good evening. Welcome to MANUNG HUTNA. Ningthoukhongjam Satyajeet Chief Bureau UNI. Thank you. Loina Dr. Yumnam Premananda, Head Law Department, Manipur University. So I welcome all the guests on MANUNG HUTNA. Talks collapse. Chief Minister versus KUKI-ZO. I was randomly laksage. I don't know Maruina KUKI-ZO, Madi Chief Minister Khemchan, Unagi from Mifam Si am the Sang, Mifam Mukani, 1 hour 45 minutes. I don't buy engagement on Kaktaure, Matam Sang, Huilabam expect or after he became the Chief Minister of Manipur. But still, Makarium, the decision lobungam, the Dugi Wafam Kati Ure. I don't know. Hajik Manipur ki chief minister jisu masi khoi ge Delhi gi
masi switch ama kakta masi control ta rabra handak fammi bo mi fam ju delhi na har pati ki phambani ha gi tonga tonga ba masi gi objections amadi masi gi comments me am khak lai gre aduna state governments hajik wai kem chanji totally hajik lai ba aten ma matam jida magi laingak se hajik fail oi bagi adu gi wafam la adu ma hajik lai ba khoi gi neutral platform ama natraga khoi neutral dialogue ama khak hajik tawna bo hona ba matam da magi be chap chaba concrete decision am khak lep ngam da kai hajik lai ba kangrup ani gi lai ba khoi gi iran se still escalate to gi wafam da oina ubra hajik lai ba film jira kamaina kari film yeng be yan han bada prem chief minister na Guwahati da chalaga KUKI-ZO council haibalo amaga unaru base masi gi han ba step si masi dagi lan base hoy okay masi kwai lan ba step amani masi state ki popular elected government amagi head of the state na tawham su tok thok taba protocol gi wang da leiba aduga leba sigi magi apunba magi suzerainty leba sigi Manipur state ki suzerainty over the territory and its people sigi da leiba magi suzerainty si compromise taw thokpa adum ba yamna tawheidaba khongthang ama mahang thangjin khre ha da ko ham da lowe masi koi kokomin su masi chapchan officially man chali potsi masi tawri dabani masi chalhun thoktabani habsi officially a statement thokpani aduga makhata na mana tawri potsi gi masi gi kashu fallout afaba kashu la oi la kusunga moi habsi mayam amana su opinion mayam share tawe aduga hojik lurei ba poti ngasi ma koi chief minister na piki ba ma ki statement several statements singsida koi gi maruena Manipur gi miyam sigi damakta hona dana leiriba koi miyam gi apunba voice oina leiriba kokomi gi position si phawba mahana koi gi undermine torpagi mongda yamna taba nuai taba wahi wata sinnarakpagi podama koi gi adusu ar Guwahati da migi tongan ba mapan gi pau mi sing da haitare media house da maina phongdo ki wa sina kokomi amadi Manipur miyam gi mahut sillaga chief minister si mongonda madugi mana represent tawriba koi gi government si kokomi na represent tawriba miyam si gi oidabra masi atopa entity atopa koi gi kano magi wena masi represent tawraga leirabra haiba wahang si magi kai hetare magi wakhal midieng wakhalon sidesda yama chobo question mark amoji thole maramdi kaino da Manipur da thoi be irang sidesda irang asi achumba lambi da purakna na ba wari nari ba puna maksigi yaifanan na ba amadi tungda masigumba potsi thokta na ba ayungdang khangda na honari si sengna haidi government nate Manipur government nate Manipur miyam kokomi amadi kokomi ga tuna chaminari ba tongan ba lamdam sigi civil society sing amadi miyam na tawbani hoji bawda megi tang ahum dagi ngasi bawda lakhriba irang sidesda Manipur government gi contribution bu karino sengnekta haibio karino adubo government asi laibam thoi ekoi gi democratic ekoi gi madugi mandate ni akoina piba mandate ni masi ekoi gi government habisi ekoina masi yahol laga masina thabak khudimaki solution si mahaki kuthangda purakhom thoi haibaduda ekoi gi loop sing sina dumai tawna government da rely tawra kana khoi thabak tawminna bane right adu madugi potu honor tawdaba respect tawdaba dawna hekta hai ki bagi potama ji haina reiba potsi masi khara nuaite masi kitang khoi wakhan khandaba chumena khali miyam haibasi dagi mathakta government na leiba nate government asi miyam sembani haibase sigi yam fundamental oba concept si deja chaminna ba changi number 1 number 2 da adoi matek tu da hasik leibang miyam gi mahut chilaga khoi praja miyam gi mahut chinba adum kokomi guma da adum apex organization haiba kokomi je seng ne harga de khoi maitek tangi waju nate masi Manipur miyam gi mahut chilaga chatpa adum organization aduga lanch ga mari leina achobo doglang lorpa adu hadak nong laiba siri wai khemchan adum wafam thangko tamje khemchan gi mandate chira kokomi ji karma mong da kamai dorga undermine tawgi adugi wafam kari kamai kai mot pibining khangdi masima aina hajarsini mana akoigi ngangthorei ba haigi wafam se masina tasina madu kudak tuda question do hangpodegi confuse atana hekta
loan do atopa loan ga mu oire ko adeda hek haibum khangdana haigi bagdi oibra thamoi dadi leitabra adugi wafam du makti chief minister magi machindagi adusu manipur gi chief minister magi chindagi kokomi gi magi legitimacy kokomi na leiriba tawriba mayam sigi magi contribution si kaimta masa khangdaba dong na hekta haibasu ai adudi madudi kitang shoena lowe aduga hojik lureibadi KUKI-ZO council haiba organization sina moigi statement thoi unakra matungi moigi statement du de yengbiyo moigi statement da wafam mayam ama thamai ba wafam singsi akhoi ngasi akoina manipur gi rang silo chenna bo hona bada KUKI-ZO council khaktang wari saraga KUKI-ZO council pelhe lagadi natragana akhoi gi chin kuki narco terrorism mayam na project torpa civil society organization singse makhoi bu pelhe lagadi manipur gi rang si lotion bang amni se akhoi gi bujil lai manipur ga me kana haige akhoi gi somda lai riba mayam sigi discontentment sigi pen da ba sigi yaning da ba sing dudi moi khangbra hoji phauda akoina ngairaga leiriba akoina yengi basidi state sina karma mongda karma makhal gi initiative laura kanda nakal khudimakta leiriba miyam asigi animaki apen pen dasi punna pusal aga taraga adeda yanaba lambi ma thidong minaraga torkadra haibadune but hekta chief minister na guwahati chalaga ai kuki unare kuki miyam yahore hairaga hekta somda kuki ne yahori si kari condition de yare no waribo adagidi kari no moy apam na kari no moy na pami pochi akoi manipur miyam ne ti yarabra adu di manipur miyam ga di chief minister na kadai da kari kamai tawge na khali haiba sigi pot ani se haita somna kan le yusing se ekta ma akoi gi manipur government na wari ko polo loro ga akoi miyam tumina phamatani na khan bagi type ta pangal na ngang badong na hek tawsan base desin ga polo losan ba manipur gi matang da wari sage haita ga di government amana chief minister na wari sage manipur panchal wari saba sunga yaroi adu sabam thokte madu sage hai taraga di maga airport da leba magi counterpart anam leida mo masi malem gi prithvi pumba da chana ba ami india gi president india gi na prime minister chalaga atopa leba gi na home minister la kai dong ida phamin na roi nation im ga india government ga khwai gi chawba historic agreement ne hai matam da prime minister ga thungalin wi ba phamin na soi tong na wari sablo there is a issue of masai gi leba du gi magi suzerainty ye mai bam lady magi status amale leba dugi state dugi head to na magi praja duga phaminaraga saga da wari khusa ibam leba mapam cha si khanare na lekai na waye le na mapam cha do table ani da phaminaraga awai khum tawna laga tawdori bra aduna adugi yada ba machim no ga di same status da phamina laga taw ya ba admain tawdana hekta madugi decision me am se sum palo do tawshalakpa sina maram warga mi gi di tactical ni asomda tawreiba KUKI-ZO council haina tawrei singsi moigi aggression sibu design tawreiba moigi master mayam duna phajana well craft tawrakanda sigi chief minister se damna masi yam kana kano tawbo de mai peace am pami mana pami ba peace mana achieve tawni ba peace si yam magi time period am limited oi ar mangonda desperation am lei sigi desperation se akoina exploit tawrakanda mangondagi maximum advantage lo hogadamni aikoigi akoina occupy tawsiliba chingi saru singse akoi legitimize tawgodamni akoi buffer zone se chief minister da masada mana ko ta halgodamni na midi statement thama eba okay ado somdana ate so ai na thapir keno somdana ngasagi chief minister duna monda sunda imphal dong laga mo hangma tamda national media no hangma tamdana highway di miam lo chale ta hai thona official statement tho chale hai official statement tho mani program na ai hayeng dagi highway jo loi hangabni noina kire chacha da bu noina ra nai ni adu highway di chat pa yare mani puga me ngena highway cha pa yare sim tho yeng se panghai da haiba pangtok du toba masi khoi lepung wai na te mi myam sigrabani mi thawai myam mangrabni yung kai uji mai wan ngam da na taw le ribani masi dai sida chum nagi hekta logic khara aina khanbe logic khara panghai da hairaga sum taw mai engine gi taraga di lebak sigi tungda hayeng 100 years ki 200 years ki future do uraga ngasi thengnariba pot sidai da loinamak expect khudimak se koi reset ta hona na hona ga do ba tangka kam khak ne ba adugi tangkak tu dai dai khoina chumna khaki kuki haron de adi kuki na bu yabira di khoi loi loi rabne na khangal agadi adugi mindset tu puraga hekta chief minister na guwahati chalaga kashuna ta ba mathong khang da ba loop amani gi mi khara unar chalaga adumaina ta tawrak ta ragadi leba asigi apunba magi dignity magi respect
state government si pura ako yon thopo chama ne ana madugi poche karai dano sigi thakshi yongna swain to po ke shukai di na khale ise karai dano kana na advice to selino kana gi directive makha da sigi initiative lok selino ha bese yamna controversial oira kane bese aduga hojik chaluri ba poto adugi outcome na kari una ba yare una ko han dama unai na 시대 라트나 실 왜안 레이나 다도 이제 너무 안 레래 되기 이번 쿠키 저 빨리엔다 그이다 아나 소가나 명 프로프트나 시아코 호스피탈 싱들 라이잉에 로이라이나 아나 한봉 너버동 넥다 아이스 브레이킹 자히 요 마퉁다 파민나 바카 하이디 나네 코이 우나이드나 까리 아드나 마시기 야나 아란바 토이바 포치 mahana watim bigado lebang mapu moi taragadi lebang mapu moi taragadi nakalani gi dalam de khunda minari ba citizen masen gi marakta confrontation tong narakpa mung narakpa por ma lae hai gadi madu lebang mapu moi na phajana nakalani ma ki wari du sadana kotana wayen dano kona ba tawom change ba adu natana hekta chief minister na represent to kana no kuki gi representation di yaudra bra mete gi representation na kam do ba naga gi represent kam do ba Manipur huji thoi ba issue me amsina kam do ba sigi pon me amsi KUKI-ZO council na civil society ne Manipur irang matang wari sab chapne na harga suspension of operation gi resolution ni matang da moina agenda pukhalaga ngangal isina kari gi haidi tawri ba posi ngo ba actually tawri ba posi kari no je akoi su bhat ta de hoji tawri ba posi kari no chimis na tawni aduna masi chumna khaki symbolic initiative ko government ji peace purong na honari Habisi unnabang kakiwena. Tawshalak talagadi. After all, he is the chief minister. Chief minister habisi he himself is the law of the land. Mai chinna ngang gi bai it becomes a law. Ano wasi ngang matam da kitang section na ngang mom changi ba. Chumna gi atopa misam na ngang bai koi civil society ma ngang badi that's a different case. But head of the state na government na chief minister is a government ne. Chief minister na chinda gi kaino ma ngang gi ba. Chief minister gi na kong do officially pamin na raga kaino ma lebak kai biya ba lebak ki against le bo wafam ma ngangsel la ki ba hai se adui wafam do ji buffer zone gi wafam si legitimize to shlak pani suspension operation is Manipur miam na this is a proxy army sathai be proxy war ni suspension operation yaw kangu sing je narco terrorist ni hai ba si hanjan na hai le ba kangu ne adu tari adu bagi matang da unaraga chaluri wari sarbu kangu na suspension operation gi resolution si expedite to une phone ngangna re na KUKI-ZO council na statement thoksal la ganda ade moi priority the khwai ham priority ke no tangkhul ga KUKI-ZO ga hojik leidiba kuki singa tangkhul gi marakta leidiba tension si de-escalate to bosina moi gi primary ke no ne na moi na haire mo adu tadi chaluri ba chief minister na chaluri je sige agenda myam se am da kangdana chahi ahungi matungda chief minister Manipur gi chief minister na han ba unaba phangbane KUKI-ZO unaba se kya maru oige adana masi aigi wakhanda pora se loinamak aikogi laibak se surrender tokthok padona tawbugi mongda peace purona bi laibak surrender tokthok peace purakane hagadi that is not peace adu di somna kane horokadu du di imagine tongmamdri somna kane gi miyam na horokaduri ba potu di imagine tawde somna kane horokoduna hena phibam sokadoine mamdi somda di akoi miyam se amaga loi lam phangnari ba lam phangnada kangu na ngangu do adu kitang kandhabam changi somna kande leiriba miyam de leiriba pendaba se masi munna hana khangba aduga animaksida achumba aranba justice hajna mang tharaga noi khulai pairaga chingda hairamuna adu wafam dem du yaude chingda tampalom da hoji khulai disam to bugi campaign ji pura to na ayamba sanitize tore chingda hoji kani mo hon no me kapi khulai pai mem chali bunker sare ma tori si matang dadi kari action lori kai tori ge aduna ai khoi si karai da no mai khoi si pulak manaraga delhi ne akoi Manipur government ne hai government sine dai KUKI gi narco terrorist sine delhi ni yoko narco terrorist ne moji pulak manaraga akoi do onjala ba kenom tawbo porama yam kan yauri masi yam section de yeng da yar ro hena in mind thamje aduna masi just for the talks have poram khakla masi just optics sam khakla aduna political message pi na bagi na bakta adum mifam ang khak tawra hai bagi wahang sune ji tholai bise aduna haji KZ chi KUKI-ZO council haiba organization si akoi lebak yam na last masi chahi ahum jida ubase they are just like the mouthpiece of the KUKI militants ne haina ribani
Yes, Kuki terrorist is militants or terrorists. Aduna Mangwang the Zo Kuki WK KUKI-ZO Council Tongan ba Amoy Koige Aduna Heidi Bumhamse Yamsing Argadi Makoi Okoi Misam Praza Simatamda Makoi Lamanching when I have you from Tamivani, even Wezing War the woman the deadline period might take the land Tawutani Havadumba World KUKI-ZO Intellectual Council give from Lagravani Adu Hazik Kari Marong in Mugda Adumba Aini Yadravani Haiba Chorago Kang Laidaba Dumba Look Amaga Manipuri Chief Minister na Haiba Mifam Amukak Makoisi Mapan Gilamda Guwahati the Kauraga Makoise Pamina Kibagi Machigi Nungi artisan Karino Haiba Wang Sisuni Aduna Hazik Ima Makatana Oza Premanda Laksake Aduna Oza Premanda Hazik Koigi Table the Pama Wari Shanari Badumba KUKI-ZO Council Haiba Makoise they are the real stakeholders Amukak Webra Habagi Wang in Laksari say Aduna Pamgadaba Muising, Honorabra, Karimanungino Havadi, Makoise, Adumba, Koige, underground groups, Kuki, terrorist Kanguna, pressurized over on the ground, the reality, the Yamutam Nokoi, the pressure Piba, Aduna, Makoi Ngang, Wahi Mayamsi, civil bodies, civil society organization, body, Moin Nangbo in Ubra, Natraga, Kuki militants, Natraga, Kuki terrorists in Gimakoi, mouthpiece when Ubra, Makoise, Kariwa from Tambay. Mixing have ye duga me Honduga organization Makan Semagi culture to Laborina Kanana Kanano Sana a quay logi monda haga antecedent kaway Moy antecedents and Tidopum Changi Bahamad Adu Tid and Dagrona Gohati Unabasima Yam Live Activity Lowena Hybrid Kaino Kanda Nasai Hitaquina Nainagadum lay governments in continuity Nico government see XYZ na paiba governments in continuation never ko Thailand kind of equivalent to Thailand say lising muki wainati mamang say higi warini to mamang say higi mamang haitare taga December gini 18 December 2024 da DIPR ko si government gi poni government Manipur DIPR thoko notice ni phajaga jani mo haiji KUKI-ZO council ko bo pothok ama si masak khangde na hairi adu investigation tawro matung da moina haisi it is found dead haini phangi haini investigation tawra phangi neba samjamna kaino dei phangba nateba adu tarakanda no such organization exists in Manipur haire okay the origin and authenticity of the group are highly questionable questionable natiko highly questionable sima ade amana moigi head office lamka thai thabani moi letter han thopu chu ngarang du district of lamka thai ma head office te no district by name lamka leitien government sengwe aduga adudu haire adu strong suspicious lere regarding external origin kai hairi ne external origin ne ko illegal immigrant mapandagi lakune foreign mercenaries kai duni ne cross border terrorism ga haiduni ba haibdi yadam ne sina da ba ni mukting da ba na such organization haire aduga masi operate outside legal administrative framework id lu ne yada ba pothok ni sima hai ne ba ko adu hairaga protected area adu mayam lai FIR nu fire ko tawni haibni taw mu sai adu si posima hana lakthokrabni government adu di fajaradro mamang government duna mamang government have the government na haitare mamang manu matung ali the government in continuation ne si order kaktri bu ko si notice thokpa clarification correction den gorang thokpa thena de an sigi government sina akhoi government masa maksina recognize taw gidraba masa khangdraba leite have organization adu dugi pothok tu masak su kham da bu hojikti table la pham wari sagar le have adu ludri ba adu ada loire pose adu sidi a kind of legitimacy a kind of acknowledgement akhoi legal entity ni khangak pe wari ni ko adu tagadi we are very dangerous situation later even I marak da habjan jage even Siri Khemchan chief minister na Lady Kezi Chiga political line Uncotam the Masi initiate over even CM no appreciate the way having am Chauba press statement lady Kezi Sigi Moki Makedi. Aduna Aina Haji Adu Pony, Adu Siga had a man of organization Labani, Aduna carrying a side pan big World KUKI-ZO Intellectual Council WK government ban the government of Section 3 Makada and Local Active Prevent Makada and Local Organizing Lautokani and Cabinet Resolution Low from Nebuko. Madu Low was saying something about the Canoni Adusu October 2023 Moshi Masim Wrong Activities Organization Sing Aduda Aduging a Sagi World Sagi KUKI-ZO Intellectual Council Duna Pachakazani Man talk October the talk October 24 2023 the press note the Kanakana KUKI-ZO community sing share Magi weapon mams stockpile Tauro Adun another war don't know Konoka November Harvest around don't tell the government Mamangi Minister team Duna Lautho Minimum Ben Tornin Lauto Ben Tor Hamona Tawinati Ben to the Minister of Home Affairs Get Tokotoni Ben with the Adu
yauromamne haibinda ana mogi antecedents thidokom changi whether sigi world intellectual ngasagi council ki kangdu yaubra natraga masi asengba KUKI-ZO council du oiba jala kai yengom changi haibinda aduga sima da ani subadana akoina thojaliba train si lan ba haitare chief minister sidi last sangadamni wari sana bai sidi ngasagi protocol porang lo tokpiro protocol do orgadi soyadre aseng bada last thousand doni gari se ahan badi ministry team bam thaba ye natraga kai ke haitare under secretary gum leidna ko joint secretary gum additional secretary gum tharaga du team delegate amana unahalaga tam tok ko dong ne last chief minister nekta gari starting to thousand bajidi sina han boy ngoni this is the first time in the whole world sini the chief minister gum badi head of the state natra head of the kanona dak launa adu su unrecognized to ito de magi antecedent da bera leba kangbu maga wari dak on saba se this is the first time in Manipur du first time sana leba hayana first time am thok ko ma ko leba china to boya boya da khangde khu ji pak to leba ne ko adom de yeng gati there's nothing wrong lo je ko adu ma to de sima khoina khangba ye aduga akhoi tajare akhoi gi honorable chief minister na Guwahati da piba press meet at Imphal da piba press meet charak ma khoi yeng jere aduda yam phajana khumba matang su yawi aduga adum kokomi gum kai gum da khitang nungai ki da ba khoina thengni kai na kanda akhoina khanjari ni kokomi is one of the unifying akhoi gi force ni Manipur gi aduga singtam punjan da na mayam santi oina akhoi long live Manipur ni tawjaba leidana imaleba Manipur sik asengba kaino ni na khallaga leijari ni ko adum organization du dak launa kaino ma dak launa haraga no pheno pheke tawna ba khangde amain taw ma du ma khoi khatang nuai te du anyway there's different thing ni khala che khoina sima khoina khanbe ai ai wa khande du jigi do khwai phajabadi ministry team gum ma tharamba natraga na home secretary kana tharaga hawraga tam da hawraga aro loram dai du da amu chief minister thogjalagadi phadone ba ko khoina mathang da kaino an ma khongthang na chief minister gi asoiba khongthang am thangjalubadagi hajik laiba dialogue si totally fail oi thogre and makata na jik future dialogue taw nambagi madugi any room lairibra oi thokpa yabagi any chances laibra mathangi future dialogue taw matamda yasin nabagi peace process si ding hojiki dialogue fail oi ba jiki di dialogue tu mapung pha ba success oi ba there's the different interpretation ni ko aduga asengbadi moigi di gain oi gre gain situation from the KUKI-ZO KUKI gi di gain oi gre gain di moigi mamang government na DIPR thoga masi organization khang di investing adu du maya hairam adu daklo una thobrin adu kokthok pire akoi ka amit kanoni da akoi kanom da lupa kanom ga asengbodo kanom tawidna hindu gi adu gi ta da ma du sengdok pikre kari snan to bodo isinga chaira akoi lai khoram nai da ibu jadra su yaina adu kokki piraga adu gi ta da ma adu ma pibi gre adu ma yamna moi gi ya phare moi gi dai khama moi mayum da halaga hujiki mi singdu they are represent the something line thako du tong lor mani KUKI-ZO unari ba mi mani nga to nairamani di moi gi yam kara khare adu Manipur gi oina di madu yam kana kana ba oidre adu yengbiu mo ni piba president statement si aina sum pawa da lamka dum yar lamka dum berare kanu lamka ba yi sinati chief minister ai head of state natro kai de yaw ai di constitution da yaw bu ngaktin ko haijeri se an kana gum no zaji constitution da kamai to jano haisi 163 da council minister headed by chief minister to aid and advise the governor haisini aduna takpati chief real power si council minister headed by chief minister the lay neba aduna real power chief minister lay bari namasi head of state pudi governor oiba oir ko asenga power chief minister bai neba ko council minister ko punna paiminari neba adu potu lay bari na adu ai tang nuai ki da hai tare adu sigi yengbiu aduna takpati lamkai ba hai sinaba yade district ai gazette ka pass to duni podu ako oining po ya poteme ako ju district si ako ai ju ma po puri ma khai ka on thoji pha ji the Sagomon told Yabanati, gets it passed Adu Magi head office star, Luna Yadaba, district woman told you do, she doesn't hold any waribo. I don't push away. At the island, item, Taramagadi, Nupama Tokna, Identize the as I what is how Yada, there's different thing. Identize the Noida, Pare, what is Hanasi, forget Tarosi, Kanokano Tomina Seduga. ID warning superior Nico, Rulu Sataragomi. Har looming Krapan Biramoboko, boom top Torgon, explosive act of Taranico. Adagi di Nomega Pai arm sex Sanaranico. Ya, the other quota a lawful activity prevents Ekpalanico. Adegi Hejelapono terrors Ekanobodo, 113 of Koibarate Nice Hanita, organized crime, drug Taranga, 111 edo, Angangi Londada, one Hungi, cannot section to Palanica, and Adumakara, Sutobum Chang, not the Chamzam, some no winner, me hard to I the poor given forget share. Must Haibi you Kasukai and Pazabo forgive and forget. If you have however Pazabari Nebuko. I do hinders crime the forgive PTV Yadeboko. She Londa, Bungarangan, Tang Taramangada, Mars Tang Taramangada, Sinam Tonaki, she will Tizingadavani, memorandum settlement between government Assam and the KUKI groups, like UKDA, KRA, KLO, the oblique KLA, Kaitobusika Tona 15 Masni, Naran, Kuiki, she Tona Basida,
ai example le sigi agreement se yaujare sigi agreements ki para number 4.6 yengbiu heinous crime to hibo sigo non heinous crime edi shota mota crime akogi sigi sidi moina amnesty pireba ko yanara ka aduga makhada yaurisi kanobu criminal cases registered in connection with heinous offense ti tawroin yaujabane sidi rule pithibigi law ne international standard national standard local standard human standard ne sidi sidi kan ba yati mi hakiba hemaji herang kai ke tawhi mayam jiri da hakiba do kona program haragadi no need for court da ka leitre police leitre army leitre ani adu di mi myam do phaktarani yam sa khola di yai crime thuk top leiba odi yai Sheikh Mujibur Rahman gan hawai koi crime leitre ga di gandhi na hami crime leitre ga police da ka leitre du ne adu ki philosophy di wani adu heinous crime di no program forget adu di justice piba tare sima khambi do ne da sigi Assam government sign taw no se yengbiu masida si mission tawde masi tawrisi Ajay Tiwari IS additional chief secretary home and political government Assam tawi aduga chief minister yobijante signing of agreement witnessed by witness isu Dr. Rajo Pegu minister school of education higher education gi sina witness ko web simai taw mi protocol porang mayam le and anyway this different thing ne aduga hujiki do makha sa thajara kanda hujiki do lamka da gi lakhi bo hinga tani lamka si yanin da bai tare adu simat thambiro adu matung da moi agreement sida ai ko ta paisa ba sida yaur si conflict eba wai sim sinai ko sidigi do hawrabani moina conflict on legitimize taw no honor this the conflict with sidi conflict na ti akhoi chief minister amasung chapi team na this not conflict sidi aggression terrorist attack to bone sidi terrorist na occupy territory oraga taktharaga ethnic cleansing karang tawna moigi propaganda to sidi war de propaganda tawni propaganda to achu masabe wane bako adu sidi is not conflict na haiga do neba conflict already khana batadro yana da batadro am conflict type ta khana batare adu tadi conflict ita di political solution la ane political solution di separate mistakes adu da political solution ka webo adu lakna mi di sin nei any time use in this small say one piece tholi si pothok ne ji si pothok sina mathang da reference pira ka do ni reference pira ka article ni UN thagal ani no conflict sin re si mayam nungai ta mo oire the ice breaking session ni kaina ice ke pubur khang de adu phare anyway this is ice breaking ohela se ba ko aduga Hida ma yaw yang nungai taba mana hida yam important fast more important piece de-escalate the ongoing tension between KUKI and the Tangkhul community is important pi ba ko pi phai Tangkhul is our brother ni akhoi ichinaw ngakta ni akhoi di khana ba khudi maksi amatori lobi hai bani ado sima important piece sima khon ure akhoi no bunati ko moina harak podi khang bai tare khona ani subada adagi di justice for victim of conflict am conflict musinare victim the justice pigada bani hai ko si budi ka jukai de moi ju akhoi gi justice bibi hai ni pinner justice okay fine reconcile to similar asi lokanda ama yengbiu ko importance of maintaining sanctity of the buffer zone she the lekhalam she is very dangerous term ni buffer zone ko chi mission like sensitive zone I don't know my press conference press briefing do da adu moi da hairam bazala ba buffer zone sina no si lo de yawdi buffer zone pithri lo da ka yawge interstate war to yawi aduga wildlife ki wildlife sanctuary ki ngana ba kilometer ahungum ani gum buffer zone thamoina sanga do ngana bujiti elephant corridor korang ga chachana ba ki buffer zone pbi wa ba ko adu that's the different zone adu ne wildlife protection eki makha supreme court lautar boi wari ni adu buffer zone na tabada conflict buffer zone ha ji changna ba yaroi du ni phakta tu ni ana sanctity of buffer zone ji maintain to goda bani ha ji yakna emphasize masi achievement haram da I am no idea si illegal ni buffer zone using the buffer zone term is ek war ne atopa de ego war ne ha ka do na to America ga ta ko di Donald Trump da har da na sima yam kana maru he ni masima haram masima nungai ta hai ta aduga next ta athobra ha samani si akhoi amatani need to expedite the resolution to ongoing suspension of operation to oi very clear whether moi si di mouthpiece of suspension operation oi is ta adana ai ka I the more wise have a suspension operation gi more resolution to tuna pono hona bi hajalaga di bath of chale habanida adana yam luba poni aduna ID masidi pakhale ne central government naga masi instruction pi bazala instruction PBI state singida under article 257 of the constitution of India na central government gi mathaga direction PBI sma he tawkan na KUKI-ZO council sin hawaisu akhoi gi home minister ga
उन्नखिबनी होम से मसा मखते माना थाका मी उन्नना तौहिम दिल्ली दको अदमा अदुगी पोथोक्तगा चथरक बरा ngasai instruction piragadi 257 gi makha instruction piradi unada yadaba adu unada tagadi hayeng moina khoi keno palaktoiba 365 palaktoiba 365 is a danger ni India constitution yaurse 365 the central government piba union government piba instructions state in the targadi it will be deemed state cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution high di kai makanda adu tagadi either 355 lakh pa yana 356 lakh ba 355 su the government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution 356 president rule ju adu kai mate the government cannot be carried on its function in accordance with the aduna ahum se triangle aina haje in summary da in short masmaina unabasi unabadi phai mioi basi unadawni moisi mi ngatani na ko mi masi unaba di phai adu tawu dabu laiba am represent unabadi khatang ko husari tawba adu highway abu hai haidida keke iramba no kanoti agreement di laite moina pami di agreement ne mi jo ko ki type ta adagi de khoi amasu laidai ne khoi gi frontier nagaland khoi gi territorial authority ki type ta na assam gi ngarang na 15 tawgiba memorandum settlement between government of Assam and the KUKI groups kind of sigi pothok sini moina pamjari dia seng badi adopt the sanction na mi gi trip ne city check meter ka doini mi di check meter hondana ba khujam singmum changi check meter su koko mi bu akhoi gi ma bu akhoi saka koko ma kha le brand khum du maina check meter dana ba mi ma thajan daune ba thajan laga de mane da yam serious ba area ne dai me tek do adu ai sikena on lak se ga ai first round kitan ai sa se de aduna तमसे डिजिट मरोइना होगी इरांग से होगी स्टेट की जो अचौब रेस्पॉन्सिबिलिटी लाई एट द सेम टाइम सेंटर की अचौब रेस्पॉन्सिबिलिटी लाई तब स्टेट की एरिया दा हजिक से इरांग से कंट्रोल तब गमद्रे अदुना सर्वे सिदा हजिक से कोई चही हुम येंग को मतम सिदा ऑन द ग्राउंड रियलिटी है बदारे जस्ट कोई जर्नलिज्म होइना हजिक सेंटर की एग्रेसिवनेस हम मथौ तारिब्रा जिक्से नत्रग स्टेट हेन इंपोर्टेंट ओइब्रा ओजा प्रेमान हाइरोगदि अयाम स्टेट लोम लोय हाइबिरगने मरमदि कइनो ओजा प्रेमान दे अयाम अदम स्टेट की ओइना अदम हाइबनि कोई इरांग जे स्टेट की लाइब लीडर मैम जे अचौ रिस्पांसिबल एरिया ने that is also a very exactly chum ne ado hajik center amadi state ani gi marakta hajik se karba coordination mathau tari hajik lai irang se center na ju ka hen intervene tor ta gi wafai lai re aduna irang se lotion bagi mami ji kya urak ta ba hen adum escalator gi irang se some expand or extend the way wafam lakba aduna hajar sai wai se kari kamain tor yeng ba kuigi chronology wa hi am patient ne ko handu ki government ki to matam sida agu hajik se yeng kan ta hajik ki hai ba incident se ki no ni waling ai da अखोगी राजभवन दा अखोगी होम मिनिस्टर ना डायरेक्टिव अमा मसी रिपोर्ट तोलेबा हाइदी मसी तोक्सलु मरुएना हाइरिसे अखोगी इलीगल ट्रेड अखोगी ड्रग किसिमा अदुगा आर्म्स अखोगी लोखतबा मयाम से मसी लोखलु वालिबा मयाम से लोखलु हैना कनबा याम थुना तौ काना क्रक तखाइरि हाइबा अमा रिपोर्ट अमा हाइफेट लेखिबनि मसी सिनो उटपदि हौजि फौदा अदुम सेंटर ना मणिपुर गे से डायरेक्टिव अदुम पिरगा हाइदी मपान द थोला अबने हाइ वाइ से मनु थोप नत्रे मीडिया रिपोर्ट ला अबने अदुना अदुम खरादि अदुम डायरेक्टिव खरादि पीरी सेंटर की अचौब रोल अमा लेरी सेंटर की अचौब रोल से अनदर क्रोनोलॉजी इंसिडेंट अम यंकांदा अखोगी मी कुमाथोय नहान किडनैप तौखिबदो तांखुल की मदुदसु अखोगी कैनो से कनादा वारि सानदोइनो कनादा तौरगा फहनदोइनो से मदुदा अखोगी अहोब अमा लेबा माली मिस करिनो का मदुदसु राजभवन द टेंशन लेबा मु मैम से राजभवन टेंशन लगा असोमदा मुगी फारिबा कांगुदो वारि साननाबा अदु दैट मीन्स हौजिक मणिपुर द ऑपरेट तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन अरिगी मैम से मसीगी सिगी कंट्रोल से खरा वाटलब्रा हाबि इशू मने सोम थागलै से मसीगी से अखोइन येंग मतम द वाटली मणिपुर गवर्नमेंट से अखोगी हाइबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग मुगी मखुतगी खरा नाथोकपा दोइना मसीगी याम नुवाइ तगी हाकांदा सिगी सिगा मानबा मा अखोगी सिगा अखोगी वारि सानबसिगी इंसिडेंट मिसांग मणिपुर द अखोई ब्लॉकेज याम तोइ तौइदना मणिपुर द वांटेड लाउथोब वांटेड लाउथोइ से नोंगालगा यूनियन होम मिनिस्टर का वारि सानेब अदगी ngasi hariba organization honorable chief minister ga unai hari se adon lakthob organization gum ngak tane ba manipur dagi tokhai tani aduni adagi violence ta instigate toba achoba crime am je involve toba adum organization oitadi maduga mo wari sanaradi madu ludra haiba question number laeba madu tokanda madu sanau haina center na hairam batadi centers role sisu akoi question toba yai mana tawri se haibam dakar oi adu masisi da koi no yeng do se wari sanari ba kangu se chani ba mayam se mosu
people se confidence ta logo da bane kai na kana manipur ha ba kano se ngasi boda tholai se kokumi lere atoba to organization mayam lere folks lere makhui mayam sin handa ki movement se da praja mayam da kamane tawni manipur kan ba se achoba role am lere na moi je confidence ta moi si ga kari kai khali gi habi kano su moi kari ithin lere gi haba do madu su khangna chata di resolution proper resolution haba se party am ta ya na ba ya party mayam prakadabni hai ba sima ai hapet thamjage moi wai sana bisida adu wari sana bisida sida khoi gi wai sana ba ya da bisida yam lu ma le suppose khoi gi manipur bahon kalkata su le de su le ko masida memory na su people on mayam je adu una bi su kai de ai su organization chang ko kana no pangchang chang ni thaina su sri biren no matam da pangchang chang pa u ni na ko madai chak una bo di ka su kai de adu bu swaine wari sana matam da di official take on pm official status am pm aduga wai sana ba si anybody wai sana ba ya bra di anybody wai sana ba ya di anybody si kain hakanda masi magi crime record kari no criminal am ga wai sana ro di criminal do ma na sai ha to ri activity ma to loina ma khre mongod status ama awang ba level ama pi equal status ama pi madugi do masi to hoida ba thabak ni ha ba sima habit amuk thabjaram ge ba adagi another example ma khu pi matam da wari sana ba di ya ba wari sana ba si kain hakanda backdoor diplomacy to ga da ne ba backdoor diplomacy se to ba si akoina ta suppose India ka Pakistan ka lan tawi hauji Iran ki Israel ka apni Israel ka America ka sorry Iran ka Israel ka America ka dum khadari adubu moi backdoor diplomacy moi wari rum sanari India ka Pakistan ka lan tawi adubu moi hotline da dum moi gi DG level wari sani adu wadani wari sana baduri ke sukai di adubu official level amada wari sana official level da talk sisu amuk sisu yam ngai tamna invitation pi request ha ju sini adi unasi habna ta Manipur government request away moida lengbira oina request arusu Manipur wa modong chatpa madu dane khoi Manipur prajana Manipur da to hiba crime Manipur da wahi wata sinarba mayam phatta mayam to badu wai sanagadra habi issue ma raise to base maju pai bi be singna madu gi kaino do kok ta changchen bi baga advisor sing sina su madu habi ba kar oi kaino da Manipur da sentiment ya queen leiru ba irang se kamani resolve to ni habi se resolve to base yam lui heta chalaga ai de pangto wi da to bai agi impulse to bado madu na di yadi haiba issue suma su habi thamjaram ge ba adagi issue ma ko yam kan yang ka recognition pi base yam dangerous oi ba recognition pi by suppose akhoi gi kano se innocent haironi innocent wai sana base moi kano da mani india sana si ya de mapan sana si hai aduga moi agreement to matam da mi ma tharak kanu prime minister level wai sana si kai moi status wang khatna ba hai ba adu khoi ji he ka hu matam da aduga prime minister he yaw matam da framework agreement sign tawe ba adu bu ngarang se kariumba chief minister level sina last ki bus la hana thaujalu ramni na madu tholak pakka da kamaina wari sana badugi phone lakke ha bado arusu maru oeba kaino ham tam da statement am thole ba moina silor matung da statement thole ise mase talk sigi negative sign na pugada bne kaino ha ka da mana pire statement says da akhoina ngasagi Manipur da pami ba Manipur people na pami ba Manipur thugai da ba thugai ba pam je na haiba wahi myam do madugi against da yaw ba wahi statement myam sinare ba aduna haiba purpose self defeating oi haiba message ma praja da pi ba masilo kan da moina haiba ka da yaning ba amani di yawe moina hai kan da ne akhoi gi justice crime to justice toxi crime kai gi to myam do madu justice toxi na moi am di haiba madu mudi yaning kai no kan da akhoi gi hemanji mangki ba lintoi ngami mangki ba haji 31+% mi missing dai bne ba akhoi kampu pi de sone chalu ba adegi akhoi gi das anha na pam su chura chamu chalu makhoi myam adegi jiri pam da nu pam cha nu pim cha myam pha gi myam do maduda crime china myam do madu su action loga tapni hai basima su moina maduda support tawi hina adwaino na ne positive tam na pujage ba ado yam nungai bam na ngasai gi kano sida moina yam kan ha kan da suspension of operation mo se pusale ba moina suspension of operation lari se lasting peace loina ba solution nam poro na moina hai ba akoina mase interpretation je akoina spana to matam da masigi se musu pamdre na interpret to ba yai ba akoina suspension of the operation da lari ba kangu se masi sin lay bidagi lasting peace like tre aduna suspension of operation da lay ba kangu sing se masi ki talk se expedite to yam tuna ngori sana biu aduga lasting peace pork na ba ama in the reason na bo hayu sine moina aduna moina admit tawe ba suspension of operation lay bisidagi Manipur da nate Burma da adi Myanmar adi Mizoram aji Assam da irang hore da ko maduna masi ki kangu se lotion ba phare haiba moina self defeating aina aphabarom da akoina kanabarom da adwani interpret to badi madusu yai haibasu ai tadwain thamjaki okay on the ground reality da jase de hajiki se peace to koina ubra na tra power play akoi praja myam da akoi gi pura uchai boina ubra da ki matang se
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯎꯕ ꯑꯃ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯎꯅꯔꯛꯇꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯡꯉꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯎ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯀꯣꯀꯨꯃꯤꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯝ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯗꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅꯒ ꯐꯣꯟꯗ ꯔꯥꯖꯚꯋꯟꯗ ꯀꯗꯛ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯪ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯁꯟꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ